ni Today 250 inkuru igezweho cyane kuri ubu ngubu. Ni inkuru ivuga ko Kabuga Felicien ushinjwa uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi yamaze gufatwa, ubu yatawe muri yombi mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu Kabuga Felicien murabizi ni umwe mu bagabo bashakishwaga cyane. Barashyiriweho n'amafaranga akayabo k'amamiliyoni menshi ku bantu bazabafata cyangwa bagatanga amakuru y'aho baba baherereye. Nyuma y'igihe kinini rero y'imyaka myinshi irenga 25, uyu mugabo ubu yamaze gutabwa muri yombi. Ubushinjacyaha bw'Ubufaransa nibwo bwemeje aya makuru mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, nibwo ubu bushinjacyaha bw'Ubufaransa bwemeje amakuru buvuga ko uyu Felicien Kabuga yatawe muri yombi n'inzego z'iki gihugu. Felicien Kabuga ni umwe mu bakekwaho uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, akaba yatawe muri yombi afatiwe i Paris mu Bufaransa nyuma y'igihe kinini yari amaze yihisha. Kabuga yafashwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 16 Gicurasi mu mwaka wa 2020, afashwe n'ubuyobozi bw'igihugu cy'Ubufaransa. Urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ari rwo IRMCT narwo rwemeje aya makuru, ruvuga ko Kabuga yafashwe n'inzego z'Ubufaransa. Ibi bikaba ari umusaruro w'ubufatanye bwari buhari bugamije gushakisha Kabuga mu myaka yarengaga 26 yari amaze yihisha. Uyu mugabo w'imyaka 84 afatwa nk'uwabaye umuterankunga ukomeye wa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, aho mu Gushyingo mu 1993 ya sosiyete ye ya Kabuga yinjije mu gihugu toni 25 z'imihoro zivuye mu Bushinwa. Nyuma yaho muri Werurwe mu 1994 agura indi mihoro 50,000. Ni intwaro zakoreshejwe mu kwica abatutsi muri jenoside. Uretse ibyo, ashinjwa ko ari n'umwe mu banyamigabane bashinze radiyo ya RTLM, yagize uruhare rukomeye mu kubiba urwango mbere no mu gihe cya jenoside. Ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bwemeje ko uyu mugabo yari asanzwe mu Bufaransa, aho yari yarahinduye imyirondoro ye yose. Ubushinjacyaha bwo muri iki gihugu bukaba bwavuze ko yari yarahinduye imyirondoro, akaba yarabaga mu nzu ya Asnières-sur-Seine mu buryo buteguwe neza bigizwemo uruhare n'abana be. Biteganyijwe ko Kabuga Felicien azurizwa indege akajyanwa mu Buholandi, ahakorera urwego rwasimbuye urukiko mpanabyaha rwa Arusha ari urwo IRMCT. Uru rwego narwo rwemeje aya makuru, rushimangira ko uyu mugabo yamaze gufatwa, bakaba bategereje ko abageraho ubundi agatangira kuburanishwa. Umushinjacyaha mukuru w'uru rwego rwasimbuye urukiko mpanabyaha akaba ari witwa Serge Bramet, yavuze ko ifatwa rya Kabuga ari nk'igikorwa cyibutsa ko abantu bose bakoze jenoside bagomba kubiryozwa. Nubwo hashize imyaka 26 bakoze icyaha, ariko bagomba gukomeza gukurikiranwa bakazabiryozwa. Nguko uko bimeze rero, uyu musaza rwose yari amaze imyaka myinshi akurikiranwa, none birangiye afatiwe mu Bufaransa mu mujyi wa Paris. Akaba yarahabaga mu buryo bwo kwihishahisha bukomeye cyane,
akaba yarabifashwagamo n'abana be. Ngayo nguko reka dutegereze uko azaburanishwa n'ibihano azafatirwa. Ngayo nguko.